Haga jingale kai Champion League quarter final leg 2 apeng Napoli percaya ke AC Milan. Bat kani kadiga home game jong ke Napoli. Haga leg 1 ke AC Milan kalala bat lim ya ke Napoli dai way lanot. Bat haga ni ke jingale kai ke Napoli ka don kam ban job kat ba ke AC Milan ka don kam tang ban ya khai. Ya kani ke jingale kai. Haba pai sya kani ke jingale kai ke AC Milan kalayo ya ke penalti leng ba ka fall. Haga minit ke ba ar peu ar. Bat ya kani ke penalti la kenjat tau Giroud. Henry goalkeeper jong ke Napoli ulala bantel akam ya kani ke penalti. Bat day haga minit ke ba sau peu lai Giroud layo bat penki jar nengkong naga bentar ke AC Milan. Bat ka day ru ka gol ke ba ar haga gol aggregate. Bat ya ke bol laira penbu tau Rafael. Adu bukut ka kela step ka AC Milan kala tam dai way lanot. Bat haga kela mit ka jingale kai kadang kham itanan aga babaro artali gi kenhun kela yele kai bha Henry gi klemla bat penki jar. Bat dai shwa ban kut artat ka jingale kai haga additional minute kata haga minute ka bakhandai peu plus lai ka Napoli ga layo ban tap ya ka gol pen ya khai haga ni ka jingale kai lengbo o simhen Henry kani ka shigol jong ka Napoli ka klemla bantel akam ya ka AC Milan ban yorong sya ka semi final haga ba ka AC Milan kala tam lupa lengba ka gol aggregate. Adu bukut ka jingle kai baro artali ki kenhun kilaya khai da marshi gol haga ni ka jingle kai Henry lengba ka gol aggregate ka AC Milan kala tam da ar lakwai ban yorong sya ka semi final haga sin ka bahanyo kata na du ka samoy jong snem arajar reu arajar nyo. Hagway par ka jingle kai quarter final hapdeng ke Chelsea persya ya ka Real Madrid. Bat kani ka home game jong ka Chelsea. Bat ka deru ka jingle kai ka badon kamha nagbenta ka Chelsea ban job hadu lailanot ya ka Real Madrid hagani ka jingle kai khnang makan yorong sya ka semi final. Namar ka Real Madrid kala tam lupa da arlanot haga jingle kai jong ka leg 1. Haba pai sya kani ka jingle kai baro artli ki kenhun ki khlemla bat pen ki jar haga kela step wala da kila persyang ka tokan ne ban yo pen ki jar. Bat day haga kela mit kata haga minit ka basan peu pra lengba u Rodrigo ka Real Madrid kala yo ban tap ya ka gol ka banengkong haga ni ka jingle kai bat ka gol ka balai haga aggregate. Bat ya ka bol laira penbu da Vinicius Junior. Bat saisin u Rodrigo layo biang ban tap ya ka gol ka baar haga ni ka jingle kai kata haga minit ka ba pra peu. Bat ya ka bol laira penbu da Valverde. Bat day leg bagini ki ar gol ka Real Madrid kalala ban lim ya ka Chelsea syabar nalayeng da ar lanot haga second leg bat saw lanot habaro artli ki jingle kai bat yorong sya ka semi final haga sin ka ba khatway na ki khatlai tli ki samoy haga jingle kai Saudi Pro League ka kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr persya ya ka champion jong ka AFC Champion League bat ka runners up jong ka FIFA Club World Cup ka Al Hilal. Haba pai sya kani ka jingle kai haka kela step ka Al Hilal kala yo bat penki jar nengkong haka minit ka basau peu ar lengba ka penalti balakan jata Ighalo ubadai nagari Nigeria. Bat hada bukut ka kela step ka Al Hilal kala tam dai weilanot. Bat haka kela mit kata haka minit ka ban riu peu ar ka Al Hilal kala yo biang ya ka penalti lengba ka fall. Bat saisin ya kani ka penalti lakan jat biang da Ighalo. Bat day haga minit ka ba nyau peun riu ka Al Nassr kala yo ban tap ya gol ka banengkong lengba Cristiano Ronaldo. Henry lengba ka jingerap jong ka VAR la syam baka day ka offside. Bat haga minit ka ba pra peu saw ka Al Nassr kala yo ya ka penalti lengba ka handball. Henry saisin lengba ka jingerap jong ka VAR la syam baka claim day ka handball. Bat hada bukut ka jingle kai kirang yele kai jong ka Al Nassr ki claim la ban siukuliang ya ki argol jong ka Al Hilal. Bat leg bagini ki argol ka Al Hilal kala la bat pelim ya ka Al Nassr bat kadang ne kerdan ka basau jong ka mit ya ken point kat ba ka Al Nassr kadang ne kerdan ka ba ar jong ka mit ya ken point Henry ka Al Ittihad ka badon ha ka kerdan ka banengkong ka tam lai point ya ka Al Nassr.